Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika ka diti may sukat iti katrabahuan mi ang nag-resign, miss? Siyak nga ron, sir. Ay nawaw, di nakawagan iti sir. Ta saan mo't asyak tibos dito eh. Manong Dennis, kunamlatan. Okay, Manong Dennis. Sika ngay, anya mo't ti madaydayaw anagan mo ading ko. Carla, tinagan ko, Manong. Ay kat, nice meeting you Carla. Nice meeting you too, Manong. Anya ti ko na ni sir, mangrugi kay ti trabaho mita? Wan, urayak lang ti head. Taiso ka no ti mangisuro iti rumbang aramida. Okay. Mapanak nga ro din to working table ko. Nadati ka sa pulam, ibagamlaan kanya. Tama ka no, damay tulong ko. Sige, Manong. Kasta ti aramida. Kunaklakit din adamang sukon kan ka, Carla. Awan, Manong. Iso akapilitan nga agloganak iti jeep. Sa dino ti pagawin damaya? Iti asidag ti intersection ti balaymi. Itulod ka nga ro din. Ay, saanan? Nakababain matkan ka. Kan may sa, amangan no adda agungat no itulod na. Ay nawo, awan ti agungat. Sigakit di man. Saanan, Manong? Ano saklaangan tag jeep? Sana bali ta adupay mati lumablabas ay jeep. Ni, daytan ti jeep ngor urayak. Sige, Manong ha, umuna akon nga agawid. Okay, agan-anad ka nga ron. Makadlawa ka. Umis-isam ang nagawit ni asawa. Italaang manin ang nakitak ti kasta nga isam na. Okay, kalaan ka dahil danak ka. Ne, da kayo magayam, nanang. Itay pa'y aming mingmingam ti asawam. Ada ka di parikaut. Ah? Ni nanang mo. Ada ka di nagapaan niyo iti asawam. Awan matket di nanang. Anya nga raw tir arami din na igerwar. Ay, jakman ang mo nanang. Kitaan nyo. Mayat ti isam na o. Kahit anya kumaita no mayat ti isim na. Idi pa'y naminsan nga aldaw amad-madlaw ko ti kasdi nga isam na nanang. Amangan no addamutin kalukwan nga aramiden day taatao. Si kaki di mo't anak ka. Pagpanunutan mo't tan iti dakas ti asawam. Agtugaw ka man, Dennis Lakay, tadda pagsaritaan ta. Ay nawo, may papanitan niya, Hilda Bakay. Apayakas jay Lakay. Tanya. Manong aldawan nga damadmadlaw ko kan. Anyat kahit mo asawan. Lawlawag mat atap na mok. Kasla adda kayat asawan ti kasya panagisam mo tunggal agawid ka. Ay nawo, ikam man nga mintida ka sa kaipapanan ti makit-kita bakit? Di lang mabalin ang naragsakak. Iso ang nakaisim ak anagawin. Siguradwam lang, Dennis. Wen, awan ti rumba nga pagdalaga. At dalaang maduktalak talaga at dakis ka kanya. Ay nawaw, sika magayam tinasapa anarieng dinais. Kunaklaki din ni Hilda. Siyak, nanang. Da kayo ngay. Nasapa kayo mat anaring ita. Sa anak mga minan na makaturog. Katsika ngay. Agrubata ko, nanang. Masapak ang mapaniti pagtrabaho kita. Itala ang anasapa ka arimwara. Kasapulan, nanang. Awan mo't ngamin ti sa bali ang mga ramin iti trabaho ka jay. Ah. Agrubata ko. Da kayo matunti makamungag palawang iti sa awak. Saran kung ariingan ta na sa babay mo. Ang mga ko na kung madisturbok pa iti pan naturog na. O sigay, agan-anad ka di tadalan. Saan adinarasudos ti panagmanihaw? O nanang, didak pa kadanagan, tagan-anadak man. Agtugaw ka, kapita, Hilda anak kaw. Naimbaga bigat yun, nanang. Ti asawak ngay, awan matan iti silid mi itay nakariingat. Nasapa ang nagrubwat itay. Ay nawaw,
Kano alas 6 pay lang. Di man amo iti asawa. Agasam ngay dayta. Nakasapsa pala unay. Anya ngay nga tati aramidin na ijay. Apay anasapa arimwar. Ti kunana itay ket ada ti trabaho na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ni Dennis iti dayjay akumpanya nanang. Italaang anasapa nagrubat. Madiday to'y ang mapaspasama ka. Jak amo no anya ti isungbat ko iti dayta asaludsod mo. Tilaangan asawam ti kasaritam. Tapno maipalawag na anasaya at king kaanak ko. Alas 12 madgaya man. Nangan ka din, Karola. Saan pa'y nga rod manong? Adapi nga min report nga aramida. Manganta bay Manganta di tarwar, ta saan ka nagbalo nita. Umuna kalatan manong. Sumaruno akto. Aggitan ta na. Nasken amalpas ko day ti report. Takasapulan ni Bus Inton malam. Ay, ungayam. Inalam ka di ti report nga impaaramid na ken ka? Kasapulan na ka di dayja report? Un ka no. Ay nawaw. Masapul nga rin nga umawak ijabalay. Tayag dati report ngayon paramin ko. Saan ko nga intugo? Ladyak amo ka sa pulang gayam ni Bus Ita. Anya ti bagam nanang? Itulod mo man dagito'y a report, Joel, anak ko. Pangituludak nanang? Iti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kasapulan da ka nung amin ita. Nalipatan na ngamin ngayon nala. Day talaang nanang? Wan, day talaang matimbilin na ita imawag. Mutoy nga rodan, tay tulod ko iti office da. Aganad ka Ag-tricycle kalatan tapno nabibiit ang makadanon ka ijay. Uwan nanang, day lang ka dito iparamid yo. Wan, day talaang ti itulod mo. Adto iti pagpretem. Itugot mo matlaang ti payong mo atan kaslaag tudong. Nakabaybayag kayo mat-arumar tatang. Nakapso ti signal ijonag. Kumpleto ka dito report nganyag mo? Dito lang matintid ni nanang. Kita agman. Very good. Kumpleto anak ko. Magyaman na kiti pa nang itulod mo ha. Naimbag lang ang tawang klase mita. Awan tatang. Sige, agpakadak nga rodan tayo supet ti maitulong ko kada nanang ijibalay. Putot mo ka di, Dennis. Ha? Ay, kwa. Apa simurot ka dito, Ruar? Nakita ka namin ti baro ang kasarsaritam. Putot mo ka di. Ha? Sige agad di mo. Kanakaklaan. Kunaklakit din no putot mo. Karupro pamat ngamin. Natural lang nga karuprupa. Taka nakakit nga ron. Joel, agawid ka matan. Ang mga agururay ni Lola Mijay. Anya nga'y timbaga ni tatang mo, idi intulod mo dagiti papeles, anak ko. Nakita naktimay sa katrabahuan na nanang. Kat? Inyam amunak. Isunalaang ta sa anak ng inyam amu kas putot na. Ay nawaw. Kasano asaan, anak ko? Anya timbaga na aya. Kaanakandak ka no, nanang. Talaga mo't nga agraramanday nga amam. Kaanakan mo't nga bagbagana. Napintas ngamin di balasang ang nagsaludsod, nanang. Sigurado ak akatrabahuan na dayjay. Nukas na. At dagayang balasang ichay. Adda nanang. Karlat tinangag ko anagan na. Agraraman jay amam. Feeling barumanen ti loko. Makapaburok iti darati kas jengar aramidon ni Dennis nanang. Apayan hilda anak ko. Anyat inaramid ti asawam. Timbaga na kano iti katrabahuan na, kat kaanakan na lang ni Joel aputot na. Ay nawaw. Asino mat tinakadamagam iti kasta anak ko. Ni Joel mismo tinangibaga nanang. Linoloko mat ti kasta akapanunutan ti asawam. Day tangarod nanang. Ay no. Iti anya aga po nga ilibak na ti putot na. Kalukuan mo dayta. Sorpresa agtuman iti pagtrabahuan na. Di yu dakdakamaten kan kwa na ti may papan iti plano ka nanang. Makita man no anya ti reaksyon na numapanak ijay. Hilda bakal. Agrubata kon. Okay. Awan ka di trabaho mita? Depende. No anya ti ibaga ti kumarek. Sige. Umuna nga ruda na rumor. Ayun gayam. Adda ka di pa allowance na nakta? Ay katmang tad kalataan no adda kwartam. Sang ribo. Sikamot yan ti makaamo amang tagkang kwa na. Ay bagam tagtipid mo't.
Narigat tagsapol iti kwarta ita panawan. Sige, inakaw. Carla, para kang ka. Anya da ito, Dennis? Ginatang ko merinda para kang ka. Naimas da ita. Kalutluto lang. Sa anak mo't adimawat kan ka. Saan mo ta masapula dumawat ka? Kaya't kulang timangtid kang ka. Ang mga no adda maibaga dagiti katrabahuan ta. No kanayon nga ikan na. Saan? Lasingpod mo't kitida kita. Kung saan da ama nagipapan. Dennis lakay, adda Ha? Ay, Nalipatam nga mintibalon mo. Iso anang yaga. mabitlang ta kasaritak ti bisita, Carla. Sige. Hilda, sumurot kay Teruan. Kaya ti pagsaritaan ta. Saan aditi office mi? Apay nga imay ka pa ilaang ngamin dito. Ay nawaw. Imbagak mo't itay. Imayak tanang ituludak iti balon mo. Saanan akasapulan da ita? Ay nawaw. Adda ka di ilimlimod mo. Iso akas na ka. Wano? Di mo kaya't amakita nakdagiti katrabahuam. Agawid kan. Agsarita talangan ija balayin tun malam kalpasan ti trabaho. Anya? Pangaasim ta di kagiskandalo dito ya. Nakababain ka dagiti katrabaho. Amo ka? Adda babaeng dito'y. Isugayam nga imbagam kano akana kam ni Joel. Adda man gayam aramidam akalukan. Na. Feeling baro kalaunay mat. Ilibak mo pa yan ti pamilyam. Unay kan, Dennis. Adamot gayam asawam. Ay, kwa, Carla. Saan anasaya ati kastangar aramidam? Denggam ko mati palawag ko. Napintas ti asawam. Ngam kastapay laang ti aramidam. Agpanunot ka man analaing. Saan anasaya at akastater aramidam? Pangaasim ta di nakguraan, Carla. Asino ti saan agumura iti kastangar aramidam? Dinak itulad ka dagiti daddo maababae di tanga isi tuget. Awan mo't imbagak nga isi tugit ka. Basta, adaywan na kon. Respeto mo't ati asawam. No kasta nga tamod ti aramidan ni bakit mo ken ka. Maragsakan ka nga ta. Iti datar ti pagturugam si ka, Dennis. Ay, nawaw. Apay mo takas na bakit? Agin di ti ammo ka pay lang. Nalipatam ka din tinsawang mo kanyak. Idi mayak iji opisina yo. Sorry nga minan, bakit? Sardang anak. Nyamag to ni bakit ko. Saan na maulit tikas jay? Tisting lang day jay? Si kakit di mo. Testing tarupang. Sorry nga minan, Sabay lang kumatamang bakawan na. Saan to na maulit tikas jay? Ibatan nak! Please, bakit? Nyamag. Ibatan nak ko nak ni. Saan asyak ti pagpungpungtutam? Kunaklaki, di no ni Hilda ti aglablaba. Sika magayam di, nice. Barang mapakawan naktasawak, nanam. Si kanto mo nga may. Adala ang katrabahuam abalasang, ilibak maun ti anak ken asawam. Kamalik day jay, nanang. Awanan dinadaal mau ti panagtalak ti asawam ken ka. Peling baro kanto mo nga may. Pangasiw tatulungan ako, mananang. Awan ti maitulong ko ken ka. No maipapan iti dayta abanag, ket ni Hilda lang ti makapagdesisyon. Kasarita mo lang ti anak yaw. Sigurado ana sakit tinakam na dayjay ta inyam ammo ngamin akaanakam. Simang pagkamit gaya mo, Joel, anak ko. Nanang, adaan kon. Una yan, anak ko. Kasla di mo't makikita. Ada ti surpresa kada kayo, nanang. Anya dayta. Chocolate. Para kadakal kinilula. Sagay sa kayo. Ay na, agyaman at launay anak ko. Naimbag ka pa eh. Awanin. Talaga gumura matandanak ko kanyak. Kasano nga rodan na ita. Amo na niya taramidag. Diyos ko. Bakit? Sabong para keng ka. An-anwak dayta ang sabong. Sorry nga minan, bakit? Diyak amo taramidag no wasto ya kaguranak. Ay nawaw, basol ko. Amo ka basol ko. Sapay ko mata mapakawan na. Pumanaw kay ti sangwan. Ad-adda nga agburak ti darak no makitkitak ti panagrup-rupam. Please, bakit? Pakawanan na kumamatan Sana na maulit, promise. Uray mapakawan ka. Di mo maikat ti sakit tinakam nga impaay mo kada kami iti anak ta. Feeling baro ka mo ngamin. Aramidag ta amin, bakit?
Aramidag tamin, tapno agsubli ti sigo na palagtalagyo kanyak. Matilat to tiriknada kanyak, nanang. Ano siya mo na? Basol mo lang no apay akas na ti papaspasamak. Makapabagtitikas to'y, nanang. Pag nakmam dayta, nasakit nga ta ti mailibak. Namukla nga kastoy ti mapasamak. Arami demlat ti kabaulam. Ay aywam ti anak ken asawam. Uray saan asigurado no mapakawanda ka. No ti panagtalak ti nadadaal, narigatan a maisubli dayta. Mawatan kayo, nanang. No sika ti pangaramidan da iti kasjay. Sigurado ang masaktan ka mo lang. Ano siya mo na? Siyangwam ti bunga dagiti kamali a desisyon mo iti biag di nice. Pagadalam dayta, tainton sumarunaw, agsingsingpet kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti panunutem. Panunutem met ti pagsayaatan ti pamilyam. Tapno di kanto agbabawi iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.